Pred nama je period kada započinjemo intenzivne faze zaštite vinove loze. Jedan od prvih važnih zadataka je sprječavanje pojave crne pjegavosti poznate i kao Phomopsis. Odličnu kontrolu ove bolesti možemo postići primjenom fungicida Delan Pro kad je loza u fazi od vunastog pupa pa sve do 5 razvijenih listova. Skrećemo pažnju da Delan Pro suzbija Phomopsis već sa dozom od 1,8 litara po hektaru. Kasnije, prije početka cvatnje i nakon precvjetavanja, Delan Pro uspješno štiti vinovu lozu i od plamenjače. U ovim fazama Delan Pro je potrebno primijeniti u dozi od 3 do 4 litre po hektaru. Delan Pro će istovremeno pojačati kondiciju biljke, ali i pružiti dodatnu sigurnost u nepovoljnim vremenskim uvjetima, jer pokazuje izrazitu otpornost na ispiranje kišu. Delan Pro, jer biram sigurnost.